Previously on Sutwa. Halo. Javuba mke angatagiragiye. Kosu, uranchaka iki? Ese mama sora ni nyamazi kandi sinyaza. Ubuzonya ukunda mama wa papa. Papa zagukura mayo maso ngayo mutumu. Chambabaje nuko yanze gutaha kandi ntarabibwiyeho bigenze bagenzi. Kwasema uri kuririmba gutyo uri kunyibutsa ko nagusenkanga gutaha wanireta agasozi ko ntazaba umugore wawe. Ibyo ni wowe ubyivugiye, hari ibyo nkubwiye se. None se iyo ndirimbo waririmbaga ni iki? Wari uzi ko nzagusura, namara kugusura wamara kugira umugore nkataha? Ushaka nabi kandi ku ngufu we. Uvuze ngo iki? Washatse nabi nurara wishimye se? Hasi hejuru sinakubwira ngo ye none ngo washatse nabi. Oya winyumva nabi mugore mwiza, ndabizi wanankubita. Sikigari we, genda unzanire mu nzu mbe ndi kwiyotera akazuba hano hanze. Nagira ngo mumenyeshe ko ndambiwe uburaya bwawe. Niba hari n'ibishoboka nahagusekura ngiye nkapfire urumva neza. Kuri mugabo mwiza ntabwo njya nguciye. Na n'ubu uracyangora mu bwonko uracyabihakana kuzi ko nta bwenge ugira uracyabihakana byose suko yabigize. Urumva neza. Niko se sha kunyitegereza bahabaye iki? Ikureba uko ingireba. Ariko akanakumira ko niko sha wibagiye ko ndi sosi gaho nyitimbwa. Maze ukimara kugenda mama yahamagaye aravuga kuri imbwa. None se ngaho noneho mwibagiye ko ndi n'umugabo mu rugo nsigaye ngenda mukanyitimba. Aho se ubundi se sha yabibwiraga. Hari urugabo rwaje guruka rufite urutsatsi cyane. Ibintu byo gukomeza uzuba wihakanishwa nakusekura ugikunda. Urumva neza. Nukuri nubwo uriya mugabo yaje nta kintu twigeze dukora. Maze pa niba babonye basomana bamajije kunyirukana bakazaba bakwitira.
maze kugenda uwo mugabo akamukorakora maze yamushizeho akaguru azamura ijipo maze barafata. mvuye muri uru rugo ariko ngaruka wazinze amabinga wagiye singusange muri uru rugo kuko ninavuga ngo uzanze muri uru rugo ndagushwanyaguza umuntu munsi. Twajyaga uzinduka yirukanka nkaba mbona wazindukiye hano ubwo ni amahoro. Nukugira nyine ngo muruhure naho nta kibazo pe. Wenda kuzisha iyo wakoze amakosa wigira umwana mwiza cyangwa waraye ugiye mu mbari urwanayo watashye n'amaso yatukuye. Ni sutwa. Bande sutwa uraza kunsobanura iby'uwo mugore ngo ni sutwa. Ndaza kubikurikirana ndamenya uwo sutwa uwo ari we. Ndakwica wacyavumba dore ko gifitemo wakinaniye. Nikose. Yase. Niko. Sasha kunyitegereza wewe biti. Ndikureba nk'uko imbwire Ndikureba ukuntu imbwire. Gufotora nagapo. Ese byarangiye. Kuri jambo telefone ni aho tugera nayo. Mura mapaso ana yanjye. Waje? Arika shetu tatu bongo. Oya. Ari kuzikurira. Utubwire action. Action. Turabashimiye. Iyi ni Isios Films Group. Iyi timu turi kumwe akaba ari Musanze Comedian. Akasutwa. Nabonye. Ni imbere cyane sha. Yakaba ari timu rero yagutse tukaba tubashishikariza kugira ngo muzarebe
iyi komedi ya Sutwa ndabizi neza izaba itwika. Reka buri wese agenda ababwira role yakinyemo ahangaha muri Sutwa. Hey, everybody, this is Musanze comedian. Now we are shooting Sutwa comedy. Just DOP as Steven M. Brave. Guys, ni imbere cyane wakigehera kamba wesh. This is pianist sound. Sutwa comedy. Uratuma bikomeye. Ya barman, nkuba w'icyamamare. Ya ninjye mugabo waciwe inyuma ibihe byose. Abantu mukunda Musanze comedian kabisa turabakunda cyane. We love you so much. I will never expect. nagiye ndumugore ni guca umugabo wanjye inyuma Hello everyone. Nigero twitsi muzi sha. Karambitsi ochi mwana w'umubakire. Nagira nkagira gucya koko. Mwana shaka kunkura amenyora. Hello, ninjye wakinnye wita Sutwa. Okay. Rero akaba ninjye wanditse inkuru ndanayidirectinga. Ndagira ngo rero mbasabe ngo mukore subscribe kuri Isios Films Group. Abwira bakore subscribe. None se uyu mufetwe nta kintu arababwira. Ingagi ajya witwa Gira icyo babwira nyine. Gendera ya kamera. Isios Films Group Musanze comedian.